ungikhuze ngoba namakhosikazi abantu bakhiphela ulimi. Ngicifamese abantu bona amakhosikazi abantu. Ngathi ubona intombi ngathi idedele. La ko Facebook anibashayela Hlalsuthi nina. Sanibambathini wena sezizinhle ezinje. Uzuthemba ukuthi amakhona siqhebeke kulezi. Yabona babheka phansi. Ade shona ngumnewethu athi ungathatha amafoni sifuna amaphini nje baba Hlalsuthi yakithi kuthiwa kuyohlolwa phakathi ungafica impandla lapha nezintshebe emakhosikazini abantu njalo. Khetha nonkosikazi womuntu. Usendelana nabo hathi lokhu kubhakuza. Bokusendelo wami yoyizwe ikhala ekhanda. Hayi. Ngoba namhlanje amaNazaretha ayayisa, ubona ibandla linje, amaNazaretha ayadelela. Asitha ngankani isono. Kuze kwazi